ciao, dobrodošli u novi Ćao. serijal za danas. To je bilo to za danas. Šalim se, danas veoma udarna vest. U pitanju je nova oprema za studio, a to je... Ovaj mikrofon, kao što vidite, ovaj Truxton mikrofon stigao je iz Gigatrona, high performance mikrofon 3.7 connection to laptop. I sad ako želite da vidite kako ga testiramo, vidit ćete u sledećem prilogu. I kao što vidite, kao što sam rekao, stigao je upravo iz Gigatrona. Vidite je, ne znam specifikacije, niti nas interesuje, ali ima čistić zvuka, šuma. Isti je kao i na slici i upravo ćemo ga sad testirati. Kao što vidimo, mikrofon je ovde.